Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Keteng Mary Thongni ngawan sim ya ke skim jongka MLA skim Beit pelai sar Shangpliang kali ka ba mai imde su menta ida ada setting tema minang yo ka MLA skim ka basa ba Pisau gumno pi don jikerman pi kumil tisu am pi MLS. em jing shisha te ngim milinti su tema long iba pada itre stom pada na menta ka jongi nang perkhat hi na menta jongi wat imde su MLA jongi ru Tapi i gumno i wat kuwe kili persat pi semi di pi ka kan tho ba kim tre ban ai ne ka skem shapi ro. em kata tekam la man long ba le ngitip bat ni kermen ba iba inum sya hide ban le kumta bat ngimtip re ki ek briu ki ba kan tho e kata ngimtip hide ka badai ne ka bomdai hanre ya kata te ni kermen ba iba e penyat ba ka badai Ka skem i pi am ta. keskim MLA skim Ya baro ya yo am ne. hoi labun kat neu pa nyawan men ne te ya baro hi ye yo Ka don em ka jing mentoy ba pi yo ne skem. E ka jing. hajing sya ka jing mentoi te ka don dai hi menta kala dei ka saka por Christmas saka por silver school kon stang sibanai mo sibanai albra la dei ka por kit kot kon te ka bun ka jing mentoi ni ibaduk na ni kitan jang mo Pi don em ka jing singo benot ne ka jing singo du nong ba em le jong pi mo. oi ya kata le te ka jing benut tengi benut hai isar HM Shangpliang ka jing benut tengi benut ha tengi kermen hi bai sawan thai biang hi sengi hoi sin kasi in sawat thai yang hi la ngi ru ngi ya kermen hi kata bangi ya bu hi ga jing dwai nam ta jung i balai ba kat ne ga Jingkynthoh ka ki press ki conference ki social media mo kumba ongno kila kan tho lai lai pujai ni bu be ga jing kermen bai mai i in trai bha nam ta ka than ke jung i baro Kulo